Қазақтарды. Моңғош урусунан туғандар. Қорғантөбелік Өзбекстан. Шеп, бияқ болып қалдық. Қараңыздаршы, қандай ғана таланттылар бар біздің уруста. Бәріміз бі? Бисмилла. Maqtanıp aytam salamdı, Munguş atam baldары, Büt bardığın amanbı. Desem hiç kim kol çapbayt, Uyat kılıp adamdı. Mımınan öz balan koldup tursanar, Akınga göngül bursanar, Bugün ırda bastan kalambı. Qaydan çığa kaldı dep tаңғалып қарап олтырбай алақанчақ тосып ал сарайдан шыққан балаңды. Usul el жақсы мен жаман, usul el будай мен саман. Туғандардың тойындамын деп төкпөй кетсең ең жаман. Андан ары бері баспастан, бөлөк жаққа қачпастан, ой қарап тұрса мен таман. Мен ел жақты қарап ырдайын, туғандарым келгенде бүгін төгөйінда жырғайын. Уруңдан ақын шығат дей, кім көріп тұр мындайын. Өмір бойы бір болып, биримдіктен ұшындай, чоғылып бірген ел болып, биримдікте жырғайын. Балаңар болып тұрғанда, өнерді құдай сұңғанда, сіздерге екің өмір еч қачан қиянатты қылбайын. Ай, бүгін текеден шыққан туғандар, қалғаным барын шақырған. Төрінен емес бұл жерден 11 туған бүт барын. Пекелік мына жақыным, жүрегінің төріні барыбысты батырған. А көрсе құдайым сүйген асыл жан, андан ұшындай болған текенін шақырып мында келгене. Ең соным мынан олтырыш, егемен елге бергене. Қуанып мында тұрышат, мұңғыш атам балдары. Бақтылы болып барының басында болбосын бірдің арманы. Андан ай ұшындай күнді бергене, құдайым берген бақты да барыбысты чақырған. Текелерге мың рахмат, қана тоқты бой қолды чапқылы. А көрсөң ар жыл сайын бұл жерге бет ала тұрған жер екен. Дүйнөнүн түйшүгүнөн арылып мындан эс ала турган жер экен. Тимелеңе тугандын барын топтогон, акыл айтып карасам тимели жаннаттай жерге окшогон. Ушундай жерде мен эме кантыбырдан топтолом. Ой мынаңе тугандарга төгүшүм, сахнада канча жолуң ырдаймын, бирок биринчи жолуң акчаны кыстарганын көрүшүм. Oy biriler gelip canıma salıp getip yatışat, ha biriler momenti alıp getip yatışat. Aylanayım Murat'ım, $600 zakazdın albay kalgan ekensin. Tuğan üçün Bişkek'e barbay kalgan ekensin. Anam biri bergen akçadan göz alaytıp zamatta kalbay kalgan ekensin.
Hanse'da Murat degen inim da, bulda saktada жүрgön bir tuğanımdan birim da. Alemi canında turgan kadırım, ekönümünde bir bolup, mına toygu bir koşkun salımın. Alatolu mekende, önürdün usul talanttan, mürökte vagıla versin arığın. Eki birdey tuğanga, tamaşa kılıp silerge, toy tamaşa kurganga, rahmat aytıp koyolu. Ala kança bireli, kanağan keni bir marhavat kıvalgı toyolu. Handa gelme gezek var demek, bir çetinem başlayın. Murat'tan başla. Gümenenirim başlayın, bugün gül turmuştum aktayın. Mınan urulardım başında, kagazım yazdık taktagam, emi bir çetinen mınake. 12 tuğan mahtanam, 12 ösün aytkanda, birden adam kalbasın, alakanın çappagan. Aleme tuğandardım bir ösü, bir tuğanım atalat, tuğandardım bir ösü. Ardaktı tuğan japalak, japalaktan gelgen var, bir tuğan bolup değişti, gözдөп жүргөн mergen var. Japalaktan gelişken ıntımaktım elden var, anda japalak tuğanım, ala kança koysoңor men ulayınçı buljağı. Rahman ağam başında, çıkıp mında kaşımda. Elge çıkıp gel aytdı, bir tuğan bolu uşuydu, kattaşalı dev aytdı. Birbirinden oydu da bartaşalı dev aytdı. Oğa kalp bolsun anı ne aytdı. Anandağı bol derdi, çapkılaçı boldurdu. Bir tuğanım gelgende, özgöçe bir karasam kodogoçun koskoldu. Aylanayın amına ke, kodogoçun var beken, köngülü buğunak sar beken. Ataymında gelgende, baskan derin şang beken. Karangı tündü jarıtkan, kodogoçun tuğanım bulun, orun bir algan tarıktan. Yıldız sırak şam beken, andan aylanayın mına ke, kodogoçun barına, jasın menen karına. Ataylapında gelgemin özün ördü sağına. Silerdin aytıvırdasam sözdürüm geliveret tamıla. İçindigin batırlar, özün ördün çıkkanda, yatılışı bolbosa. En ak gülük atka mingenden o, ulağına girgende, içinde paygen utkandar, balvanında göbeken, osondoy bolgonun mınake. Kodogoçun tuğanım bugün maktaganga töveken, anda kodogoçun gelgende, kuvanıp birge kalalı. Kodogoçunga göp rahmat kanan ala kandı çabalı. Emi karap bir tursa dalaycan, oy menin uruğum bolup saraydan, men balası bolum gedeydin. Allah'ım önür bergen soңdan aç kalamın debeymen. Ataymında gelgen soң koşamatta var kimde çıkarıp alıp porterge akçalamın debeymen. Altın gümüş akçaңar kımbat emes men üçün, ak batanı verseңер, aytkanıma gelseңер. Arzı kemeң okşoşup, ömürüm ötüp ketkiçe kızmatты kıla men üçün. Emine oğul jerge geleyin, jıl keldinin anda bir jagını vırdap bereyin. Jıl keldi bugün kuvansa, jaylogumuzda koşundana kuvanı vırdap bereyin. Handan aylanayın jıl keldi, araڭardı karasam koşulup mında kim geldi. Abdibekten ağabız pensioner olup kalgandan o bugün o canından nevere çevere balağınız. Törübüstü var bolup, yüzden aşıp çal bolup, jıl keldinin başında aksakal bolup yürüңüz. Allah bergen ömürde baktılığın ömür sürüңüz. Argaçandan osunday karını karı deysiңер, kaygırıp azap jeysiңер. Karının urmattap sıylap kalalı, barkına bugün baralın, ertege karıysın areysiler. Uğurlagan adamlar darının barkın bileve, aksakalın görbөгün karının barkın bileve. Mınan akbekemde baş kılıp, jıl keldinin özgöçö jagındın eken tilege. Ala kançap gelgele, jıl keldinin oşunday kuvvat kuvattap koldop gelele. Kaygırsam menin kaygımdı, bölüşüp alıp soğutkun. Bir tuğandı taptım men, bul ömürde coştun.
жоштон чыккан туугандар жошуп мына жан дүйнө жыргашып бүгүн тургандар өзгөчө бүгүн тууган болуп өйдө жумуш кылгандар айланайын жоштон алтыным агам рустаным дөөлөт агам жанале айткан кебин уккамын жоштон чыккан туугандар эстафетаң эмки жыл ала турган экен да бийиктикке бул күнү бара турган экен да жылдыз болуп тимеле жана турган экен да алтындай болгон агалар эл ичинде эсен да ушундай улуулар мына баштаган жолду менен ар качан улай турган болгула алап алың ар бир жан ала тоонун элинде сурай турган болгула эстафетаң өттүбү демек туугандыктың ушентип эмки жылы токтотпой чыңай турган болгула ананда Төлөйкөндөн келгендер бейишти көздөп жүргөн мергендер Төлөйкөндүн анда бер төкмөлөр ырдап мактайбы Байкуш атам жөн кетирбей муратың ушинтип кактайбы Айланайын муратым Ханседа ушундай күлкүмүштүү баласың Ой, кактап койгон атанын жакшы эле кемпири сени көрбөдү көргөндө бир балеге каласың Ханседаң айланайын атакем Небере менен чебере тууган урук дегеле бактысына бар болуп акырында басса да барган жериң атакем оюн күлкү шаң болуп ар качандан ушинтип келе турган болуңуз жакшылыктын үрөнүн себе турган болуңуз ой ата Muratqa verdin suyuntüp kadırdı kaldı güyüntüp buga da bere turgan bolуңуз Oy ata kadır kaldı biyakta Murat alıp süyüngön bul kalıp ketip güyüngön Kantıp albay kalatta mınan oy coşturdun üyüngden Aylanayın aksakal kayra baştan geliniz Erinbesten mınake stoykama bir patkot Bir somakça veriniz Alangaça bir ağam Jakındap jakın geldi da Gelişiniz jakşıgen jakşılıka belgi da Oy Kudayım süygön ağasın Rahmat aytıp ırırda Kuvanıp onun göğsün salasın Bürok taң kalıp kaldım men sağa Irda bastan jöntürü uşintip 100 som içti balasın Hanseda Төлөйкөндүн başında Alik akam kaşımda Anandağı bu derde Şamşın akem kıvanıp Gelip turan başında Aylanayın Төлөйкөн Birim biri Төлөйкön Birim birin uşunday Jakşılıkta jölögön Tuğandары çoğulsa Bütçüm uşun taştaşıp Jakşılıkты baştaşıp Usul jaka jönögön Төлөйкөндүк tuğandar Jinalıp mında turgandar Rahmatım aytayın Siler menen jakşılıkta görüşküm gelet ay sayın Төлөйкөнгө миң рахмат алаканды чапкыла бир көңүлүм байкай миң рахмат алигим алик акам рахмат жаныбызга келдиңиз Шыбырап агам кеп айтат сарайдан болом беремин айтканыңа келемен урматтаймын деп айтат Обо калп болсоң аны неге айтат Жакындап мына келгенде эмиңөө эрке кашкаң айтпас амандаң акыныңда шерменде эрке кашкаң эркелеп сыйырматтын баары бар айтылып жаткан термемде эрке кашкаң эркелеп барган жерден ушундай жакшылыктан ушундай жарата турган болгула элдин баарын эркелеп өзүң өргөң экөөмүр карата турган болгула бейишти гана бир көздөп самата турган болгула эрке кашкагаң элем канаң алакан чаап койгула ананда маңгыттан келген тууганым ой жакындап жакын турганым Кадырбек агам келгенде мен кадырлайым бул жагын Айланайын маңгытым силерди көрүп турганда таңдайда тилим таңшысын өзүңөрдүн өзгөчө өлгүчөктү мактайын душманың чыкса бул акын барып алып жанчысын Айланайын ушундай тууган болуп келгендер бир тууган болуп бир болуп бейишти көздөп жүргөн мергендер маңгыт менен маңгытым бир тууганым бир болуп силер менен бир болуп элдин баары көрсө экен маңгыттай болгон
туғанға бір сұранам бұл елден рахмат айтып қол жапчығанаң айтқаныма көнсөген ой мақтай берем маңғытты ой таңдайда тілім түшкүчө мақтай берем маңғыттың ұшыл қыстырмайын күткүчө мақтай берем маңғытты жақсылықты күткүчө мақтай берем маңғытты чөнтөктің ақсаңар толып бүткүчө айланайын маңғытым келме кезек бар демек келеркінің ырдайын ырдасам менің урматтап берерчінің ырдайын андаң айланайын жанымда соқолоктой ақ туғаным бүгін күгінді жалында жақсылықтың болбосо туғандықтың табында тұрған кесте келгіле таңдайда тілден жаңылба айланайын соқолок бір туғаным бар бекен асыла кем келгенде қуанып көңіл шаң бекен айланайын соқолок биіктіктен ұшындай көздөй тұрған болғыла жақсылықтың арқачан сөздөй тұрған болғыла анда соқолоқты туғанға тоқтобостың келгіле туғандар ала қанша қойғыла Аяқымдың кебін тыңдай тұр болды мишайт бербей тыңдай тұр оптым ақша келгенде оптым қолың сұнылады оптым ақша келгенде қадырдың көзі жұмылады аң айланайын мұратым сенделең өйді жаққа шығыпсың бірдам кені жон қойса маңды алып тұрасың анандағың мұратым жаныма келе ұшындай жанаша тұрған киші екен жардам берівен мен үшін қараша тұрған киші екен ананда 100 сом ақша қарматса чөнтөгімді 500 гөң алмаша тұрған киші екен Kanse'da tamaşan aytam ukkulaң akындың кебін тұтқыла Еми көк жатыға көп сөзім ырдап айтып берейін көк жатықты қуаттап жақын болып келейін мама тұмар атабыз бар болып мына туғандың башында дайым жашаңыз сіз бар үшін өмірді болбосын бір да қатамыз мама тұмар ақсақал туғандардың башында басшы болып тұрасыз жақсылық аңышентіп жарчы болып тұрасыз ала қанша қойсоңар көк жатықтар туғандар бұйырса көп іштерді қыласыз Emi жиналып келсе барлар жаратқан Құдай бергенде бүтпеген дөлөт бағы бар ананда бақтылы болған ошондой 12 туған бір өсің өзімдің сүйгөнім ошол сарылар Emi sarılardың келгені бұл да Құдайдың берген бағы бар қуанып тұрған чағыңар сарыларға мың рахмат еркелеп келіп қуастап 11 туған балдары қанағалы қанды чабыңар Емің ақын деген ұшындай көргөнін ырдайт емес пе көріп көңіл жанатам бөлгөнін ырдайт емес пе енненің айтам жоқ деп бір жанаң ұлудан алдым кеңеште емің ұшындай күндің ұйыштырып барыбызды чақырған Құдайым сүйген асыл жан текелердің бүрөсін бері көздөй чақырам ұшынчаң елдің атынан алтыны маған бар бекен ұйыштырған бүрөсін бері көздөй чақырам қалың елдің атынан жаныма көздөй келіңіз алтындай болған топчеке талыбасын беліңіз өзіміз мұнда келгенде ырдайлы чың емеміз жанатам бері бұл жерде елдің барын ырдадым ақчаларын ап келсең өзімчеле жырғадым моғыл чөнтөк менен бияқтан екі чөнтөк топтадым ырдай берсе жөн қойса байып кете тоқшадым қарап көрейін емің иригін алып бөлейін мұноларды қарасам ой қарап көрсем майда кен майда болып тұрса да бұл да бензиніме пайда кен чөнтөгіме салайын үрімдап алып қалайын ананда қарап тұрсаң емі бір мен жақаң ұшыл ағайын мұнол тұрған ақчалар қалғанын қантып салбайын қантып чөнтөгіме салбайын менің даң үйді қадырым бұғалтерім күтіп атат анан кір албастан қалбайын емің алтыны маған топ чеке емің ақым мұнаң ырдады көптүйінің ақша жинады қанседен ырымдап менің салымым
Uyuşturgan ırakma жақсылыққа bir usul gerekçe bolup kalsaken, çöntөгүнө salsaken, жақсылыктан үчүндеп биримдикте жүрөлү, ынтымак менен өмүрдө бактылуу өмүр сүрөлү. Uyuşturgan текенен эч качандан эки өмүр оорубасын жүрөгү, эл ичинде ушундай эсен болуп жүрөлү. Ыйманың аңар качан бекем болуп жүрөлү, атагыңар муңгуштар ала тоонун элине кетер болуп жүрөлү. Асмансызда колуңар жылдыз менен айга да жетер болуп жүрөлү. Ала канчап тургандын акынга көңүл бургандын, өмүр бою өксүбөй оорубасын жүрөгү. Ар жылы мындай келгенден азайбастан тололу. Ар жылы мындай келгенде төмөн эмес топтолуп бийиктикке конолу. Bir nerse mında suranam, uruğunun ulu bolboston, ek ömür uluttun ulu bololu. Hırçılar kanılayım, jaratkandan surayın, iman berip alardın, albarstı şeytan basmasın. Ananda sayasatçı barınan iman berip Hudayım, Palaska kupsın at dişin $600 satmasın. Ey anandan elge kızmat kılalı, egemen örkö Kırgızstan жерге kızmat kılalı. Karısı caşı çoğulgan tenge kızmat kılalı. Ar gün sayın uşentip aldını göstöy jılalı. Boldun eme meneme, uşunu menen tuğandar, jıyıntığın kılalı. Uzatmayın sözümdü, көрсөтпөйүн өзүмдү, ансыз деле bir yerde живой болгон стойкам ичинен жаман сөгүндү. Качан бүтөт дегенсиң, жүрөгү жаман сыгылат. Арык балаң экенсиң, 15 мүнөт улансам нокаут кетип жыгылат. Кансыдагың ушундай кадыр бала кадырлоо, элге сиңген кадырың, өнөр менен өзгөчө солуп жаткан салымың. Ананда сол жагымда муратым. Бул жакаң өтүп алыпсың, дагы эмненин аңды турасың. Ой, Мурат деген баланын өзү дагы башкача, кылыктанып сүйлөсө сөзү дагы башкача. Барыңды көргөн ушунча, көзү дагы башкача. Алтындай болгон Муратым, Ханседаң атына заты жарашкан. Ноунейим деп керекпин, ушундай сонун командасы тараптан. Элимдин барын күлдүргөн, Бишкекке барбай бул күнү бизге кызмат кылып үлгүргөн. Рахмат айтып экөөнө, алакынча коелуң, анткени тууганым болсун бир жүргөн. Баягыда bir toyda Şarşekeng деген bir akın kuudul eken bul akın. Irda deseng ırdayım dep berilip ırdap alıptır. Gözün jumup toktoboy jarım saat alakın gerilip ırdap alıptır. Ayagında bütköndө gözün açıp akındın aldıga gözü düşköndö eldin bari jok eken үйüne ketip kalıptır. Janında bir ele kempir kalıptır. Anseng akın toktoboy mıntip sözün salıptır. Aylanayın enekem Azamat Batır ereken, eldin bari getseden üylörüne jetseden özü жалгыз eleken. Oşenti birda boltursa sözüm başlaydı enekem. Janagı kempir kep aytar, ata bilesiz bi neni aytar. Emnegedir men sizge aytkım ele gel aytar. Janagı kempir kep aytar. Oy şakeng toktotırыңды, астыңда төшөк менеке күтүп атат деп aytar. Dalosonun sыңары Toptoyunçu bul jerde, kıskarak sözüm arnaşka. Irday versem akındın kıyaldarın arbaşka. Irday versem toktoboy, peşim kaza bolup anan sak ötpösün can başka. Anda birimdikte bir bolup birge baskan barınar kadam bolçu suranam. Den soluğun beken bolamam bolçu suranam. 12 tuğan bir bolup 6 gündük ömürde Allah'a koydum amanat. Kudayım süygün barınar adam bolçu suranam. Негизи мен
ырдап бүткөндө элдин баары өлө катуу кол чабат деп ойлогом. Кол чапкандардын колдорунан периштелер өп кетсин. Кимде ким кол чаппаса илайым ишиңер мына экөө анан мага чыкпасын. Рахмат чоң аталар, апалар, аман болуңуздар. Мен момундай бир өзүмдүн туугандарыма келгенде, кезекти бергенде, момундай эрги ырдагым келет экен. Өзүңүздөр менен өзгөчө жыргагым келет экен. Мына аталарды көрүп, улуугаң урмат деп айткан макалыңдан айланам. Туугандардын олтурушун биригип келип толтурушун жасанып кийип келе айткан чапаныңдан айланам. Периштелер ойногон атоо сакалыңдан айланам. Мына периштелер сакалынан сылаган аталарыбыз кимдин ким экендигин, уруу тегин ата бабасын тактап, биздей болгон балдарын бир багытка баштап турган мына улуу муун аталарыбыздын бардыгы аман болуп, бар болуп, жүздөн ашып чал болуп жүрсүн. Аталарга бир улуу муунга кол чаап коюңуздар. Чоң рахмат аталар. Бир туугандыкты баштап, бирин-бири мактап, жакшылыкты жактап жүргөн аталар аман болуңуздар. Урматтуу аталар. О, атам дуа кылат. Амин. Амин. Рахмат. Мен эми жана ноокаттан үйлөнгөм. Кээ бир достор айтмакчы, ноокатка түшкөм. Анан аялымды алып айттым мен, кемпер Гүлбара, көрдүңбү, кимсиң? Сарайдын бир баласына эргетип, бир акындын аялы болуп жүрөсүң, Азыр ноокаттагы надырга тийгенде колуңа кетмен көтөрүп каршы калып жүргөн болотуң дедим мен. Десем мен она кемпир да бош келбейт, Мага карап, баланы жепсиз уктуңузбу? Керек болсо мен сизге тийгем үчүн акын болдуңуз. Азыр ошол ноокаттагы надырга тийсем, надыр акын болуп кетет эле. Анан эртеси эфирге чыктым. Эфирден бирөө прямой эфирден суроо берип атат, Идирис кантип акын болуп кеттиң деди эле. Оозу мурдум кыйшайбай эле, ноокаттык аялым менен айтча берип акын болуп кеттим. Анседа мен бул сөздү тамаша иретинде айтып атам го. Күчтүү эркектин артында күчтүү аял бар. Мына аталарымдын жанында ушул муңгустун балдарын, урпагын төрөп көбөйтүп берген жалпы агаларымдын аялдары, жеңелерим аман болсун. Жеңелерибизге да бир кол чаап коюңуздар эңилерибизге. Эми могу жеңелерине подход кылып атат деп сүйлөнүп атат бир атам могу жерде. Подход кылабыз, эмне кылалы? Үйгө киришиңди ойла да турабы. Менен баягыда бир мечитте турабыз, мечитте турсак, бирөө суроо берди. Имам, үйдү бүт эле аялдар башкарып калды. Машинаны да аялдар башкарып калды, атаң көрө койчу. Мындай аялынан корккон эркектер тургулачы деди. Дедиле, баары деги турду го. Мурат менен Кадыр да турду. Ила жок, мен да турдум анан. Турабыз үчөөбүз, мондой турсак, алдында онанда жерде бир 70те ашкан аксакал турбай койду да. Мына совет дорун көргөн аксакал турбайт. Молодец ата, турабы? Сиз коркпайсыз, айт коюң ата дедиле. Баягы аксакал, балам, мен оно аял деген сөздүн аасын укканда эле кол бутум калтырап иштебей калды дедим. Я боодуң ары дейт имам анан. Мындай кылачы. Аялың арга жок дегенде подход кылып жашагылачы. Үйгө барганда бир тамагын берсе мактап жүргүлө дедиле. Үйгө барып бир шустриса бар экен, аял тамак берсе кемпирине карап жыртайып карап коет. Аял түшүнбөйт. Дагы жыртайып коет. Бирок да аялына тамак жеп деп, "Катын, мына тамак өлө сон болуптур. Молодец катын" десе, аялына ачуусы чыгып кетти. Эниң отуруп кайын, былжыраган акмак. Үйлөнгөнүбүзгө 21 жыл болду, элиң отурайын. 21 жылдан бери бир арматта тамагымды мактайлы экенин отуруп кайын. Мынтип кошунанын тамагын бергенде мактайсың деп. Анзеле. Тамаша болду. Күлүп отуруңуздар. Бүгүн майрам тойдой болсун, тура тургандар. Андан ылайым күлгөн жүзүңүздөрдөн күлгү кетпесин, жамандык башыңарга жетпесин. Ылайым элдин баары бир туугандар бирин-бири жакшылыкка үндөп жүрсүн. Муңгустун балдарын бүтүн Кыргызстан өрнөк кылып сүйлөп жүрсүн. Тоюңуздар куттуу болсун. Идирис Айтыбаев, талантыңызга таазим. Токтотпой кол чаап коюңуздарчы. Сарайдын акынына, Моңгуштун тейки акынынан ответ. Акчаны алып кетип калдыңдар баштайсың. Мен чындап, мен Идирис агам кетти, тамашалап, мен дагы бир акындык өнөрүмдү көрсөтүп коюн. Чыңгыр. Сыйлаймын мен Идирис Айтыбаев агамды. Сахнага чыгып ырдаса таң калдырат аламды.
күн ысыктан микрофон кармап турсам, жок дегенде 200 сом берип койсо, разы болуп чөнтөгүмө саламбы. Келип кал, келип кал. Эме асын ашып койду. Алпаручуңар жуу экен, жүп болгону куу экен. Бирөөсү жаман куу экен да, бирөөсү жаман сук экен. Беркей чогугайлы. Анда кезекти берем алдыга. Айтышалың экөөңөр эркек жеңиштеп алгыла. Ой, арык бала келе кой. Мынасы болсо жөн койсо курсагын салып деле кой. Наркысын мынтип карасам токчулуктун белгиси, беркисин мынтип карасам мунун жокчулуктун белгиси. Анседан экөөңөр мага сүйлөнүп, алды көздөй жон койсом аркамдан чыгып күйлөнүп, сурадың буң акчаны, акча деп эле мына жатканы. Андан мунунун эмиң алайын, 200 дедиң эл турат, экөөңө берип салайын. Мунуну колгоң ала кой. Эмне мынча коркосуң, экөө бирин бири жон койсоң, карап калдың ортосун. Экөөбүз болсо муңгуштун баласы, ноокаттан келгенге 300 сомду берейли. Анан анагыраак барып кодро көз бөлүп алайлы. Өлеле куу бала кен, шону айтканы кепсин да. Башындан 200 бердиң, шону берем, баланын 5-ин жепсин да. Ой, мунаны колгоң ала кой, чөнтөгүңө сала кой. Берсем мунун жолотпойт, 200 берсем тоготпойт, бербей койсом азыр бир ыйлабанан шороктойт. Кансе дагың ошондой ырымдап бердим алгыла, чөнтөгүңөргө салгыла, ушундай ойноп жүргүлө, келечектин алдыда мен берген ушул акчага экиң өмүр экөөсү жакын болсун ылайым. Ырымдап бердим акчаны, балдарыңдын бирөөсүң акын болсун ылайым. Браво. Ой, жаңыдан мында келгендер, намазга кетип болбосо бейишти көздөп жүргөн мергендер. Келгендерге ырдайын, ырдабай койсом ананда жаза болуп кетпесин. Кетелектер кеткиле, бешим намаз бираздан каза болуп кетпесин. Анда келгендерге ырдайын, окуп жаткан намазың, Кудайым окуп авазың кабыл кылсын ылайым. Жаннатынын төрүнөн орун берсин Кудайым. Ой, көрсөң төрүмдө турган аксакал, Макка тилла Мадина барып келген турбайбы? Арафатта бир күнү калып келген турбайбы? Жамаратка барып алып, 7 ташын алып алып, чоң шайтандын баш көзүн жарып келген турбайбы? Ажы болуп өйдөгө жылып келген турбайбы? Муңгуштун ушул уулуна балдарынын дуасын кылып келген турбайбы? Андан ажаталар бар болуп тартпасынчы муңгайга. Макка тилла кандай жер, Мадина деген кандай жер? Алтайлансаң аламды таба албайсың андай жер. Калың элге жаккан жер, сахабалар баскан жер, пайгамбарым күмбөзү Мадинада жаткан жер. Ошондой болгон жерине баргы чектиң туугандар арман болот көргүчө. Барып келген адамга андай жер арман болот өлгүчө. Андаңа тилек айтып турайын, Макка менен Мадина ырдап өттүм ушекте. Алакан чаап койгондор ал жака барып келсин ылайым.